Damalelin Wõjke Jela Emman nana. Damalelin Wõjke Mour. Ethege Anij likut Wõjke Kein ruon Jikin Kallib. Wõjke? Shen boy benarokake. Wõjke log jar Katak Anij kapoji Jikin Emman nganadam imib. Jikin Kallib juan chicken boywish jen Jelã Marchron ba. But Anij likut ruon Wõjke Juan kakimi adam imib kin jo elapan Anij. Yo juan likun kõpojak. Kein ka juan. Anij likut ruon Wõjke ko relap ilo Jikin Kallib in Eden. Genesis ruon chebata ratim juneon. Im Jehovah Anij karek jen ene Wõjke odim jes re wulio ngan met. Im reman ngan mae. Im Wõjke in Mour yolapin Jikin Kallib yo. Im Wõjke in Jela Emman nana. Mogada Jen Katak chidikin Wõjke in Mour. Bible is kanonokin Wõjke in Mour tarin chungul juan katan. Ilo Genesis, Wõjke in Mour is walak chilu katan. Image kanonokin juan lukun Wõjke. Wõjke in Mour is walak Emman katan ilo bukin Jikin Kallib. Jikin Kallib chilu chebata chungorana tekeon is jun Wõjke in Mour ngan ro rej chibwe. Ime manana jabrot yo is rebije. Wõjke eonin is kanonokin chile lokajen. Kia chungo juan chebata chilungo eon. Leen ro ruenik is jun Wõjke in Mour. Im yo rima latalet is karel buruan armis ran. Chungo chilu chebata im chungo rueon katamene nge rumij an tabrak is common way buruan enanamit. Ange menen kanan is wagatok is Wõjke in Mour. Im elektada chungo lalam chebata im emeneon lo an armis yo jouch. Juan Wõjke in Mour. Agne nana is menen rupe buruan. Wõjke alagar ilo eon Kein Wõjke in Mour is jun wanjingak kin meniko me rej ledok Mour. Meniko me rej common way Mour in polam in jeramen. Ilo Jimalak in Bible. Book of Revelation, Wõjke in Mour is bar walak Emman katan ilo ruon chebata jilim juneon ngan rorar anja. Inaj kamelim ren mange leen Wõjke in Mour. Yo is erek ilo Jikin Kallib yo an Anij. Kajin Greek is ba paradise yo an Anij. Paradise is malelin jun Jikin Kallib ai bujwish. Rong ruon chebata rueon im I terrein reba yo Wõjke in Mour is I rajet yo juan. Im is jebar leen chungulim ruo wawan im is kalle allang otem jes. Im bulikan Wõjke yo Kein Mour ro riailing ko. Rung ruo chebatem chungulim neon. Im manana ro rej qualin nukan ko air ren errio. Im kin menin melem air mange leen Wõjke in Mour. Im elektada rung ruo chebata chungoratim juneon. Im alange iwaran is jolak chabruat nan jen nanin kan nan Kein ilo bugin. Anij enaj bukshene an ejenkiz in leen Wõjke in Mour. So eon Kein rej kwalak bwe an auruk Wõjke in Mour, okay? We can ej walak ilo chino in Bible. Ilo chinon tada kamerman lalin, imej barain wat walak, ilo jimalak in Bible. Ilo ian katabrak minotem jes. En wij an bidoro ar malelik in Wõjke in, okay? Anij leilok Mour ngan all of miniko im kamermani.
Elag Anij Kanan in him Wõjke ik im bao min tabalbalko im keruko remur. Ukilo baden armis minono in Mour. Allep men rej book air Mour en Anij. Anij is wunjen Mour. Nimaya ratim juan chapter chijino eon. Kwe Jehovah ayet kwe wat. Kwar kaman man lang in langko im allep jar yuan. Lal im meneko yon. Lametoko im allep ejiloir. Im kuj kajbarogi rodem jes. Im jarin lang ej kabungan kwe. Cherabo chungo jilim juan chapter im rongo ralitegeon. Pwe ilo ej Mour im etetel im per. En wat jerian roami rikine al rarba. Pwe kij berein wat ronejen. Het je laat kajidak. Pwe Anij ead likut Wõjke Mour ilo Jikin Kallib eden. Pwe en ka kemimiz adam eve. Pwe rar book air Mour jene. Anij er kanan katakin hier pwe ren ligge kin menotem jes. So all of ien ke rar mangeleen Wõjke Mour rar kemimiz pwe rar book air Mour jen one. As je mooi, jen Anij. Rar kemimiz pwe all het meneko roman im walak jen laber in pen Anij. Ak jen bar lali jenisjes roe cheptara tim juneon. Eonin is kwalak roemen. Ikitjen Wõjke in Mour. Kenka juan, Anij en center in Mour neam. Kulomotaneon ne meej ba im Wõjke in Mour yolap in Jikin Kallib yo. Wõjke yo ebria? Ejumoy, ilo yolap in Jikin Kallib yo. Yolap tata. Shimarang ba ilo center yo. Ewer jun al meej ba Jesus be the center of my life. Jesus kun yolap tata ilo Mour eau. Ilo kajin belly center ej malalin menyo yolap tata. Ej berein wat malalin menyo eau tata. Menyo elap tata togejen. Ingen unen aan Anij likut Wõjke yo yolap in Jikin Kallib yo. Ekan aan katakin adam en Eve. Pwe Mour ej auruk. Ak edje baj Mour wat? Mour ilo Anij. Anij ear leed ook Mour. Ear kaman man kijarmish. Anij ej wunjen Mour. So all op ien, ke adam en Eve, rar ke bagalak Wõjke Mour in mangeleen, rar kemimiz pwe Mour ej ilo laber in pen Anij. Im kinar tagagalak center yo in Jikin Kallib eden, ren kar kemimiz pwe Anij in center yo in Mour yo air. Ejalak par juin men in book center yo. Anij is Mour yo. Im Anij in center yo. John chunglam in chapter chijino eon Jesus ye bangane nga yal im mol im Mour ejalak armish ejidok ngan jema alange chab kenye. So number juin. Anij is center yo. Is wunjen menotem jes. Ak number ruo. Mour ilo Anij is jun Mour obra ken I boj Wõjke man. Jen bar lali Genesis ru chapter ratim juneon. Im Jehovah Anij karrekchen ene Wõjke otem jes re wuliongan met im romman ngan mange. Ayet. Anij likut Wõjke Mour yolop tata ilo Jikin Kallib yo. Pues in Jelã, pues Anij en center yo. Anij en number juan en auruk tata ilo Mour koar. But ab tayo ber ibalaken Wõjke Mour. As je way. All op Wõjke kojet me rei boy im renna. En lang tama pwe junior me is lori Jesus en rigem jolak all het minako jet en jab lamanakin mangeko renna en jab lamanakin minako raboy en jab lamanakin jab root mene manila Mourin.
En lamanak boy along age mange rise bedo. In vegetable go. E abun mange moy correno. E me chop caudish menako rea bujuj an marine. Inem e junior e quajar jartada. E molige meni? En we mo by GZR Jeronkej by Jin book ar drebwel im Laurier. E Jela de kaki, Luke ratim ju in chapter rongo chilu e on ej ba menin. E me ar bang an I rotem jes, a long e wurin, e kanan, I do gippe. En karmijete, e mage, in e gan drebwel, ranotem jes, im Laurier. E mo by Jin jab muring an meniko an lalin. Im gan kijmage. Juan John, Ruo chapa chungalam lang an chungo jilim juneon, kumunchab yakwe lal. Ak menaguilo lal. Along a jabra armis e yakwe lal, yakwe jemer e jabilo e. Boy menako otem jilo lal, mum ko an kaniak, mum an mizko, im wij wan an marine, red jab an jemer, a rej an lal. But a lunge Anij is ber ilo center in Mour neam. Kunaj lo boy lalin im kopan reai boj wujim man. Kunaj lo boy elapane man all it menako im Anij yar common money. Sam rungelam in Sam im juneon ba lang im lal im menot im jejilo air rejan chiova. Ecclesiastes lalam chapter chungorala tekeon jen mangayam drak im manana ken tokojin jerbo koarilo morin ekaru im Anij ear ledok ngankej. June Timothy emen chapter emeneon menotem jej Anij ear common money roman im echelak juni air armish ren drige a ren book menotem jej ilo air jar im kamololakage. Kologe nge Anij is berilo senta kunaj kamolole ken all at menako roman. E melaktada June Timothy chijino chebada chungojilim juneon. Anij ilo an jeuch ej ledok menodem jej bwe jen menunakaki. Eche bur ar yakwe menunakaki menako reaibujem roman. Ilo mo halange chichab menunakaki menako imanich yar common money. Inem chichab wishtakim kaute je. But a burio is nge meneken roman rej binis jenakwan Anij. Burio is nge kuch likut menako an lalin ilo center in Mour neam. Nge rej ber yoloptada. Nge rej aurak jen Anij. Ingen millennium nanin kabung ngan ekajep. Jun ekajep is jabruat men im is ber ilo center in Mour neam. Jabruat men yume is binis jenakwan Anij. Jun ekajep is jolak Anij. Jen throne in Bruam. Rom Jun chapter rongalalameon. Rejuket molio ken Anij ngan riab. Rej kabung im jerbo ngan minin kamanuman ko an Anij. Im jab kabung ngan rik kamanuman yo. Yo ekar nebare ngan in reo. Amen. Ilo wanjingak money tala jen raman. Chai kushi. Mini wanana is ngeses Yahweh money. Lalamak emachar kaman boy money in June ekajep. Bible is jerunkish boy jen Yahweh Anij. But am ngeses Yahweh money. Emachar finish jenakwan Anij kin money. Emachar kaman boy money in June ekajep. So Anij kanan katakin kish boy all up I buj ko all up menako renno. All up menako im roman. Rej walak jen Mour. In Mour ej walak jen Anij. Nge Anij is berilo center. In em all up menako ibelagam im I buj wish. But si jar pulang kin wujiki yo jun, okay? He would par jun wujiki. Jen jamalakake. Im ej ikichi in wat wujiki in Mour. Ilo center in Jikin Kallib yo. Ewi wujiki yo? Ewi kia jen katakin wujiki yo e boyan kõpojak. Wujiki in Jela Emman im nana. Genesis Ruo chapter
chungo chijino kap chungo jila jilim juneon. Kumarang mga jabru at lain Wõjke Kein ilo Jikin Kallibin. A kun jab mga lain Wõjke Jela Kein Emman imnana. Boy alange kunaj inem kunaj mit ilo ran yo wat. Mokada. Wõjke Kein berein wat peria. Ejumai. Yolop tada ilo Jikin Kallib yo. Ak edeke Wõjke Jela Kein Emman imnana ber yolop in Jikin Kallib yo ipen Wõjke Mour. Alakar woenen aan Wõjke Mour peria, okay? We kunnen Mour is het ook zijn Anij. Anij in menjo auruktada in center in Mour aan kajojo armish. Wõjke Jela Kein Emman nana? Is berilo center in Jikin Kallib yo. We kunnen aik jo elap aan armish is berein wat per ilo center yo. Ilo center in Mour yo am. En we eigenlijk wel op een armish. En we rondje gemak. Armish is dependent. Eban magi menono. Eban magi Mour. Eban ewadi aan. John chungalalam chapter lalam eon. Kumban jabruat. Alange I jab per ilo kom. Lamana kagi. Bible is babwe jes bukar Mour gen 1. As you might, Jen wat Anij. Book in Job, chungo ru chapter chungo juan eon. Imbwe jidib an jabruit menyo me Mour es ber ilo ben. Kab menono an alap armish. Cherbot chungo jila jilim juan chapter rongra de eon. Ilo jes Mour immagudagut imper. Jes berein wat book logisch in jen Anij. Jimich June Chabada Lalam Kub Chungo Jilim Juneon. Agalange Woriame. Ime Likjabilo an Maladalet. En Chargan Anij. Yo Anij Leilok Ngane. Pwe Anij Mour ime Joch Nganolap. Chungo Jilim Juneon Kia all at minin leto ko Roman im wepen rej jen lang. Rej wan laldak jen Anij. Rikamanaman meram ko ilo lang. Ejabogadak imejalak maruk ilo e. An Wõjke Jela Kein Emman nana. Ber yolap in Jikin Kallib yo. Boy ka kemi jarmish. Boy ren jab magi bebe Kein Emman nana. Ren relok wat ngananich. Im tamak wat e. Boy jen like Jesus. Ilo center in Mour you are. Boy tamak. Boy wat imaginate ook Mour. Zes eigenlijk berein wat kile boy je bunny menot hem zes. Zes eigenlijk kile boy kies dependent. Boy je na tartar yon Anij im lucky ik in all op men. Okay? Ak zes lo barjun men kin Wõjke Jela Emman nana. Number ruo ma mange leen Wõjke Jela Emman nana. Anij rebes jun wat Wõjke jen Adam im ib. E Wõjke yo? E je Wõjke Jela Emman nana. En dat je Anij likut Wõjke in ilo Jikin Kallib yo. He's ba wat Jikin Kallib niet en lukunai boos was mijn man. En we iemand eigenlijk in Wõjke Mour. We kunnen geen man Mour, oké? Ak etike Anij kanan boy armish renjele kanana. Ilo mol armish rar chab jele katan Emman nana. Kwit kimi mis ke nan ko an Anij. Mujinan adam miv. Kar mange leen Wõjke Jela Emman nana. Jin lale nana kein. Genesis chilu chapter rungru eon. Jehovah Anij ba lo. Ak lalemuk. Armish yo is een wat junior. Kenan Jela lale Emman nana. Katar wat chirik. Anij Jela katan Emman nana. Age ba boy ejab Emman an Armish Jela katan Emman nana. Edike Anij ejab kanan boy jen Jela katan Emman nana.
Bwe kenege kijarme je bonne nana. Anij wode ka jorje nana. Anij wode marang kalamijak nana im job jorren kage. Anij wat im nana ebon jelade. Ilu junwawan nana. Minge anich kommen man Adam en Eve im edgelak notair. Minge raar jangen jeruing an chirik. Raar book air Mour im air weinig jen wat anich. En wat hier bam godalak iroim dependen. Anich wat is leed ook Mour. Im ge jibo jen je jibo jen Mour. Im je jibo jen weinig. Anich wat im ladalet. Kin menin nge je jibo jen je Jibwabwe, je joran wat. Minge Adam en Eve raar jangan jeruwi raar bunne air jele katan manam nana. Raar aikwish boy anich en kamlalegir. Im kajbrokir jenana. Raar aikwish boy anich en katakin kine amman. Im kakajurir boy ren kamane amman. Lamana kake. Minge ejelak ruon aramish. Minge raar jangen cherowiwi, minge raar bogake wat anich, minge raar weinig wat. Etje malelin bij raar jele, killen Mour anich. Wõjke in Mour is ka kimwij Adam en Eve, bij rej book air Mour in minutim jej, jen wat anich. Wõjke in Jela Emman nana is katakin Adam en Eve, bij rej aikwish lucky anich im lore wat ei. Lore wat nan koan. Nge rejibo jenanich inem renaj kar chibwabweim joran. Nge rejibo jenanich inem renaj kar mich. Adam en Eve ren damak bwe irroim dependen. Rejagwe janich ken all op men. Adam en Eve ren damak bwe jetjet im jimwe jelelog jenanich. Jeben kanan chidu chebada lalam kub chijinoeon. Kun liki Jehovah kin all up in beruam. Im kun jabatar tar yon jelelogis in yo am. Kun kwalake ilo yal koam. Anich jerung Adam en Eve bweren mangelen Wõjke in Mour im manana kake all up Wõjke kojet. But abi jerung hier bweren jab mange leen Wõjke in Jela Emman im nana. Alange ero raar mangelen Wõjke in. Renaj kar kwalak. Bij rejab tamak anich. Renaj kar kwalak bij rejin dependen. Rejab aikwish anich. Remarong magilogi air. Renaj kar kwalak bij war air marong in mage baby kin Mour ko air. Je war mage marong in Jela katan manim nana. Renaj kar kwalak bij rejab aikwish I Jela login an anich. Rejab aikwish in likie kin minutim jej. Gospel in John chilu chebata chilingo chijino eonej ba menin. Yo ej liki wat nejin. Konokin Jesus Mour reo an. Im yo e job liki nejin. E jemin lo Mour. Ai luan anich ej berion. Anich ej riledog Mour. Anij wat? Emarong kejbero kej. Jen jerowiwi im joran. Wõjke Kein ruo. Rej kwalak an kej. Bwe anij wat? En center. En yolop tada. En auruk tada. Ilo Mour koar.